India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Katnar sipai Israel kasngi baar kala pentip baka Hamas kala penpai biang no sa sauteli kimet yap chungkinong Israel ki bala sakut sya Gaza nadu balayat katma hapring kite ki aliang mamla bat kani kalong hadin baka Israel kala dapen itu ya kito ki bala dapen pai daka Hamas hakasngi baladap ya kite kimet yap la aitino syarat keras bat hadin kata lapat lapen poi sya Israel kabalong ro ba kasin ba hadin do jong kajing ya kaliang breu lane kajing pelait breu mar kaliang berwan rakno ya kajing esok hapreng kate ka kenhun de do jong ka Palestine bar ka Israel hadin arsnyam jong ka thma hapo ganung ba kaza hakasin ningkong la ong ba ka Hamas kala depen poiting ya ki sauteli ki mit yap jong kinong Israel hadin ki katto ka ne kenta bakla platnyo ya ki breu jong ka Israel ki badang im bat ki badang don hakakti jong ka baro hapdeng ke jingya lamling ti jong presiden ke US Donald Trump. Banwan rakno ya ke jingya sok bat berpensangi no ya ke te ke thma ke balane arsnyam kenti mentah. Hakawai pat kaliang la ong baka hospital jong ka Kazapat kalayo pdiang ya ki sausan teli ki met yap jong kinong Palestine ki bala IT bat penpai no da ke Israel. Hakaba ka neru kalong ka wei na ki jing penbet jong Trump hi bat penkut no ya ke jingya kan ak ke balane slembha.